Katanar ko koi kakhia jong kajala Meghalaya ha ka khandru trik ujaliu arja arpoi kalapin bana begiden South Park handai pesan ngut kibio THYMMAI COVID-19 South Park san phulai ngut kibakot bat phrang ngut kibaklat na kibio THYMMAI mentagasgi arpun ngut kidene East Garo Hills District sangut na East Jaintia Hills Shispa arpu arngut na East Khasi Hills laipu arngut na North Garo Hills hendripu sangut na Riboy arphongut na South Garo Hills khandai ngut na South West Garo Hills khandai puai ngut na South West Khasi Hills Nyopusangut na West Garo Hills, Arpulangut na West Jaintia Hills, but Arpongut na West Khasi Hills District. Nagibakot mentagasngi kandangut kidena East Garo Hills District, kadangut na East Jaintia Hills, Aspa Arpu Arngut na East Khasi Hills, Shipongut na North Garo Hills, Sanpuingut na Riboy District, Hinyongut na South Garo Hills, Arpu kandangut na South West Garo Hills, Arpu Sangut na South West Khasi Hills, Sanpulangut na West Garo Hills, Arpkandangut na West Jaintia Hills, but Nyongut na West Khasi Hills District. Nagi baklat mtakasngi Nyongut kidena East Khasi Hills District, but iway na East Garo Hills District. Haru papin mi egani ka khubor ke jala Meghalaya kaladan Saupulai hajar aspa sanpu sautali ki positive case, Sau hajar Sauspa andripu sautali ki active case, lani ki brangdan apreng ke jing sumar, laipu pra hajar laipu arngut ki blakot, but news pa sanpu prangut ki baklat no.